Governors makadho adna mchumbi koni okgi korero mogi jatend piny Kenya William Ruto kiny e wach ohand kit mira miluongo ni muguka. Bang' jotelo makadho adna mchumbi ne wacho ne gidwaro mondo jatend piny obag romo kodgi e wach muguka mayande gikumo. Sani gichako giloko tanga kendo gikoni okgi kore mar romo kode odiochieng' makiny. Nyaka chieng' gibed piny kendo gichok pach jotelo kod jopiny makadho adna mchumbi. Odo report no koya kuom jafwambo marwa George Aoko koya Mombasa. Mbona usikize wa Embu peke yake, hujasikiza wa Pwani? Viongozi wa Pwani mbona hujatuita? Tukwambie, tukuelezee, ikuingie kwa akili kuwa wewe huna mtoto atakwenda kukaa kwa kigango ale mogoka. Tukwambie yale madhara anapata watoto wetu. En ichwang mane moko kuom jood bura kadhodh nam chumbi onyiso bang' jatend piny Kenya William Ruto romo gi jotelo mawuok e counties ma Embu kod Meru kuma ipidhe miraa kod mogoka. Ma ne otimore mana ndalo machuok kende bang' counties man kadhodh nam chumbi kotelnegi kod Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta kumo ohand mogoka kaachiel kod tiyo kode. Baada ya kuwa usikize viongozi wa Pwani wakueleze madhara, research ile imefanywa, unaenda kuweka 500 million kwa mogoka bila kutusikiza. Kama wao wana kura nyingi kushinda za Pwani, sitakwambia wacha tuende nalo, tutapiga vita mogoka na hatutaki mogoka. Now, I want to ask my president, on this one, we feel slighted as the people of the coast. On this one of Mogoka, he didn't listen to us, he didn't hear us out. He only looked at the interest and political interest of the people of Meru, of Embu, and made a decision on that and not a national decision. Mimi, I think my president can do better than that. To bang' jatend piny winjo ywak makamano kendo chiko romo gi governors duto man kadhodh nam chumbi kiny chieng' tich ariyo, jotelogo koro oloko tanga kendo mulo iwgi ka gikoni ok giikore mar romo gi jatend piny e odiochieng' makiny. Rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Hili jambo sio jambo ambalo kwamba tunaweza kusema ya kuwa ni la Abdulswamad, la Mungaro ama ni la gavana. Hili ni jambo la jamii. It has nothing to do with us as governors. We only simply took yani tulichukua lile jukumu tu ya kuweza kusema ya kwa nao tuweke mguu chini katika jambo hili. Kotel negi kod governor ma Kilifi Gideon Mungaro giramo kendo nyono kar tiendegi ni pod gikwedo hand mogoka kaachiel kod tiyo kode kadhodh nam chumbi mangima kendo nyaka sani pod ok gine gima dimi gilok pachgi. En wach ma bende osir lwedo gi jodong kaya e kaunti ma Kilifi madwani mogoka okum mana kaka yedhe mamoko mamero ji. Lakini kwa sasa msimamo wetu ni huo tu. Hatutaki mogoka. Tunajua unakuja unaingizwa kimagendo, lakini mogoka hatutaki. Na hii najua kuna tetesi nyingi sana. Tunaonekana kwamba sisi tumesimama tu tunakosesha biashara watu wengine. Tunasema biashara hii inadhuru jamii yetu. This is something that is statistically proven. It is affecting our young people. It is statistically proven. We have every level of evidence that 30% of the consumers of mogoka in Mombasa are children below the age of 18. Sasa sisi kama wazee wa Kimijikenda tunasema hili jambo hatulipendi, tumelikataa na tunalipinga. Na ikiwa ni mambo ya biashara si lazima iletwe hapa kwetu. Wao kama wanafikiri kwamba haya madawa hayana madhara, basi wauziane kule. Mwanadamu gani aliyoruhusiwa kutafuna miti, majani ya miti? Akitafuna majani ya miti tunamuita nini? Ana kichaa, ana wazimu. Vijana wengi sasa hivi wameathirika kiakili, familia zimevunjika. Tutataka wale magavana ambao waliweza kufunga tuweze kuwa na kikao na wazee ili tuweze kuanza hamasa ya vijana wetu. Nyakagia sani, kaunti ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta emose ketokum ewi wach mogoka ka kaunti ma Kwale to ne okone chano medo usuru mare kod kwanata malo 300 lori kalori makele. Kaunti ma Lamu to ne ogolo chik mondo mi use mane kuonde moyiedhi kendo kik use ne nyithindo ka kaunti ma Tana River to podoling ewi wach makamano. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.